Uskoči u klub izuzetnih igrača. Deponuj, odigravaj online tikete, zavrti spinove i ostvari cashback i druge pogodnosti kroz čak 5 VIP nivoa. Admiral Bet. Više od igre. Naporna sezona je konačno gotova. Neko planira odmor, drugi će veći deo leta provesti radno. Mnogima će fokus biti na košarkaškom tržištu. Na našem kanalu i portalu imat ćete prilike da ispratite u najavi izuzetno uzbudljiv prelazni rok, pre svega u Partizanu i Crvenoj zvezdi. Sadržaj ćemo koncipirati u hodu, negde kao osvrt na prethodni period u najavi onoga što sledi, drugde u skladu sa situacijom kako se bude odvijala, dolascima i odlascima. Počet ćemo od, na neki način, možda i najkontraverznijeg košarkaša Partizana u prošloj sezoni, Ioannisa Papapetrua. Prošlog leta grčki košarkaš je došao kao najzvučnije pojačanje crno-belih. Dugogodišnji igrač evroligaškog kalibra. Očekivalo se da spram kvaliteta, iskustva i profila bude kičma sastava Željka Obradovića, vezivno tkivo. Trebalo je Papapetru da bude verovatno najbitnija defanzivna karika, uz to da izuzetnom napadačkom arsenalu pridoda određene elemente koji bi isti još dodatno obogatili. Statistika u njegovom slučaju nije toliko bitna, nije se ni očekivalo da on bude taj kome će brojke iskakati, mada se mora napomenuti da mu iste, makar u Evroligi, značajno bivaju slabiji u odnosu na vreme provedeno u Panathinaikosu, pa i pre toga. Oni drugi utisci, što bi se reklo golim okom, vrlo je diskutabilno koliko mu idu na ruku. Nema šta, svoj doprinos jednoj sezoni je dao i svakako je bio u određenim periodima iste značajna karika. Opet, veliko je pitanje da li je to bilo u skladu sa očekivanjima na osnovu njegovih ranijih partija, a mora se reći i ulogom navodno drugog najskupljeg igrača u timu. Naš utisak je da nije i isti je svakako podložan diskusiji, šta više ona je poželjna. Da je Papapetru bio loš, nepošteno je reći, da je bio bar za nijansu ispod očekivanja svakako. Taj utisak jača završnica sezone u kojoj se činilo da krilni košarkaš glavom nije to u potpunosti. Nekako se poklopilo sa medijskim spekulacijama o povratku u Grčku. Njegov novi agent, Miško Ražnatović, naveo je da će Papapetru sigurno imati opcija, te da će po završetku sezone razmotriti njegovu budućnost. I to nas dovodi i do cele poente ovog videa, to jest dva pitanja. Šta je razlog ovakve sezone i kuda utisci nakon iste vode? Umeo je Duško Vujošević za sebe da kaže da je endemska biljka. Pa predstavnik takve metafore upravo košarkaš koji je tema ovog videa. Malo upućeniji znaju da je bilo potrebno mnogo napora uložiti, ne bi li se Papapetru ubedio da napusti Grčku i izađe iz svoje zone komfora. Finansijski moment nije bio sporan, ugovor u granicama realne tržišne cene je bilo lako dogovoriti. Međutim, crno-bela ekspedicija imala težak zadatak da ubedi Papapetrua da po prvi put u profesionalnoj karijeri zaigra van Grčke. I tu dolazimo do srži problema, prilagođavanje na novu sredinu. Govorit će neko o povezanosti srpske i grčke kulture, mentaliteta. Ipak, u prvoj godini života u Beogradu nije se Papapetru potpuno prilagodio, što se odrazilo i na teren. Lepo je njemu u gradu, klubu, sa trenerom i sa igračima, ima odličan odnos, sa navijačima takođe, ali narodskim rečnikom jednostavno nije to. Jasno je sve rečeno bilo vidljivo u završnici Admiral Bet ABA lige. Upadljivo je njegova koncentracija bila kritična u defanzivi na momente, toliko da ga je čak Obradović vrlo otvoreno kritikovao na jednoj od utakmica. U ovom trenutku naš utisak je da je iz aktualnog rostera crno-belih Papapetru najbliži odlasku, tačnije povratku u Grčku. Ne mora to ništa da znači, ali jednostavno aktualna situacija nagoveštava da je Atina njegova nova, stara destinacija, jer i sam osjeća da iz sebe nije izvukao maksimum, sumnja i da će, ako bi ostao, navode upućeni u ova dešavanja. Sada je tu pitanje faktora Obradović. Da li će trener Partizana po ko zna koji put odlučiti da pokaže veru jaču od sumnje svog košarkaša i uloži novu dozu strpljenja u nameru da ga vrati na pravi put? Naravno, i da li sam Papapetru veruje da će u drugoj sezoni uspeti da se u potpunosti aklimatizuje te u crno-belom ruletu stavi žeton na ostanak? Ukoliko se naša procena ispostavi tačnom, to bi u mnogome moglo da odredi prelazni rok Partizana.
2 leta Obradović je insistirao na igračima takvog profila. Ni Rodion Skuruc, ni Ioannis Papapetru nisu doneli u potpunosti ono što se očekivalo, a i situacija na tržištu ne obećava mnogo u tom pogledu, što možda bude faktor da se grčkom igraču ponudi da ostane. U suprotnom, mogli bi da vidimo rekonstrukciju tima, potragu za bar jednom drugačijom četvorkom i drugi profil krila. Hvala vam na gledanju ovog videa. Ako vam se svidelo, ostavite like i pretplatite se na naš kanal.